تر Spasiya Cenab-ı Profesör Düküm Obrasti برای کس باش بزنم که ایرو جبو من شانازی کلک مزنه که از تنشتا ماموستی خو پروفسور رونشتم اف رومتا کی گل کی مزنه جبونا من هر وها برس کک کندال نزان زور سپاش بونا اف آماده کاریا و هر وها It is a very important time for me, and I would like to thank you all. Thank you, Mr. Kanal Anazadeh, for having invited me to this هەمووتان بکەم شانازیەکی گەورەیە کە من لێرەم من زۆر سپاسگوزارم بۆ پرۆفیسۆر کە لە دەستە چەپی منەوە دانیشتووە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ئێمە بۆ باسکردنی هەندێک بابەتی گرنگە FDPI. I am assisting this meeting. دەتوانم ڕۆڵێکی یارمەتیدەر بۆ ئەم کۆبوونەوەیە بدەم لەسەر ئەوەی کە پێیوەست بێ بە بەو هەوڵەکانی هاوکارەکانی دیکەم لە تورکیا من دەتوانم بڵێم ئێمە وەکو کوردەکان ئامادەی تەواومانتیایە بۆ پێکەوە ژیان لەگەڵ خەڵکی تورکیا. Nous sommes l'ennemi de personne. Nous ne voulons pas être l'ennemi de personne. Ce panel, comme vous le voyez, est représenté de 4 pays. Nous représentons 4 pays, mais en fait, nous représentons and today I wanted to say this firmly. I come from northern Kurdistan. لە باکووری کوردستانەوە هاتووم. واحد كان ev zulmü li Kurdistan. Dagerkariya Kurd li Kerkuk pek hat. Ev zulmü ji bona gelê Kurdistan. Lê beriya ku ez dest bi ahaftina xwe bikim destûra we hebe ez ê yek gotinek bibêjim. Ku Şirnax, Silopî, Sûr, Amed ku gava hatin hilweşandin, bajar hatin xirakirin, ku me karibû wî xirakirinê bide seknandin. Hûn bi bîrî bawer bin wê Kerkuk têk neçûna. Ku me karibana têkçûna Kerkuk bidena seknandin wê Afrîn natena dagirkerkirin Efrîn wê têk neçûna. Ku me karibana vana biparastana li Mehabadê li Sînê li Kermanşahê wê nikaribana nûnerên Kurd, ewladên Kurd, keçû xortên Kurd bi dar da bikirana bi xeniqandana. Ew tê wê watê ku qedera milletên Kurd li Rojava, li Rojhilat, li Bakur, li Başûr bi hev û diva gerê dayiye. Ji ber xatirê ku em yek milletin, ji ber xatirê ku em yek laşin, ji ber xatirê ku em yek dilin. Ya du emîn, ya du emîn. Ev civîna carek didin nîşandan ku heyanê ku gelê Kurd li Başûrê Kurdistan, li Bakurê Kurdistan, li Rojava, li Bakur, li Rojhilat azad nebe. Nek ji mafê xwe an statiya xwe û aram nebe. Ne mumkin e ku gelên Türk li Tirkiyê bigîjin demokrasiyê an li Îranê, an li Sûriyê, an li Iraqê bigîjin demokrasiyê. Îro têkçûna demokrasiyê ku li rojata navîn pêk hatiye ku şer di naqeba mezheba da heye ku fundamentalizm peşve dikeve sedema xwe herî mezin ku Kurd bindestin ji bona wî yekî. HDP hizbekî siyasetekî ku
di nava agirbesê da di nava prosesa danûsenê de hate damerizrandin. Prosesa 2013 û 2015 ku etkarim bejim di dîroka Türkiye'de û dîroka Bakurên Kurdistan'da gava herî mezin ya siyasî bû. Pêşketina herî mezin ya siyasî bû. Lê mixabin ew prosesa têk çû. Ez ê bi çend gotin Kurd û Kurmancî çima ew proses têk çû ez ê wî were parve bikim. Ku em wî baş bizanin ku çima ew proses têk çûye em ê baş bizanin ku çima îro rejima Ankarê çima Erdogan dijminantiya Kurda dike li her çarpeçe Kurdistan. Ne têne dijminantiya Kurdên Bakur dike ha? Yên Bakur başûr jî. Yên Rojhilatê jî, yên Rojava jî. Ew pexta Sadabat dixwazin car da bi destê Enqerê, bi destên Tehranê, car da têkin jiyanê, car da têkin meriyetê. Niha, mamoste, qurban. Piştê ku Erdogan siyaseta AKP, Nesrin Hanım ez bawarim ji me çêtir zane, 12 sal bi cemaatê re şîrîtgatiyekî çêkir. Şîrîgê hevdû. Ew şîrîgatiya wan di 2013-2014 da têk çû. Piştê şîrîgatiya Erdogan AKP û cemaatê têk çû. Erdogan ji bo xatirê ku siyaseta xwe, nêrîna xwe, hikûmeta xwe bide damezrandin, bide meşandin, berdewamî bike ji xwe re li şîrîga geriya. Yek şîrêkekê hebû ku em bêjin HDP an jî Qirgîzstanên Kurd ku pêvajiyan aşîtiyê jî weka partnerekî bi hev dira dimeşiya. Ya wê Erdogan AKP bi HDP re û bi Kurda re bimeşiyana, ya jî wê Erdogan AKP bi Ergenekonê û bi MHP re bimeşiyana. Ji bo xatirê ku karibe dewletê û karibe hizba xwe bidimeşandin. Erdogan di 2014 da, di paşiyan 2014 da, di destpêka 2015 da dev ji prosesa aşitiyê berda û bi Ergenekonê ve û bi MHP ve şîrîgatiyekî ava kir. Xwesteka Ergenekon û xwesteka MHP ev bû ji Erdogan. Gerek ku tu prosesa aşitiyê ji holê rabikî û yekser li her çarperçê Kurdistan rojata navîn gerek ku tu dev ji dostaniya Kurda berdî. Xulese gerek tu dev ji dostaniya Başûrê Kurdistan jî berdî. Li ku derê verên cîhanê ku Kurd hebe, hizbekî Kurd hebe, an jî bercewendekî Kurd hebe, lazim e ku tu dijî wî derbikevî li ser vî peyamê bi hevdû kirin. û mixabin Erdogan li ser vî xetê dest bi dijminantiya Kurda kir. AKP dest bi dijminantiya Kurda kir. Şer ji bona vî yekê dest pê kir. Di 15 Hezîranê da etkarim bêjim ku şer û rawistandin, çek û sekinandin ku xwîn nehate rêtin di 2 salî da, 3 salî da. Ew bu feyda herî mezin ji bona hemû însanetiyê. û em weka HDP, hizba me weka HDP, ji ber xatirê ku şer tin nebû, ji ber xatirê ku mirin û kuştin tin nebûn, me heştê parlamenter derxist. Ji ber xatirê ku em dibinê bendavê da bêlin, ji ber xatirê ku car da Erdogan hikûmeta xwe ava bike, li Sûrîce dest pê kir. Ew komkujer Sûrîce. Komkujiya li Ankarê. O şer û pevçûn û mirin û kuştin ku cenaze derze çûn roj avayên Tirkiye, İzmirê, İstanbulê, Ankarê. Ew bû sedem ku di çarên mehê da, meha 11 da ku car da Erdogan, car da AKP hikûmet damezirîndine. Ev tê wê watê ku ev şer di em sedem ji bo xatirê ku AKP bi xwe serî tigutenê bibe hikûmet hate dest pê kirin. Ev hemû kuştin û mirin ji bo xatirê ku partiyekî hikûmetiya xwe bidomîne berdewam bike tê meşand. Niha ez ji vî civînê tiştek dipirsim. Bifikirim. Hizbekî, partiyekî di navêna 2 sala da 12,000 endamê wî hate binçav kirin. 4,000 endamê me hate tevxîrkirin hat zindandayê.
750 رهبرین پارتیان ما نهاد زندان 110 شهردارین کرده هبون نها جوی 102 شهرداری 93 شهرداری قویم هاتیه تعیین کردن که 10 ساعتی داین سر من بخو 10 سال شهرداریا آمده کرد دو سال 2004 دا ام در رقابت دابون ام مو پارتیا مو کم پارتیا اردوغان ام در رقابت دابون مبسدی 58 شهرداری آمده کرد دو سال 2009 دا برز اردوغان درکت گفت که از آمده بستیم از آمده دخوازم آمده بستیم اجی شهردارین آمده بون اجی درکت مگو که آمد قالیه تنکاری آمده بستیم هودری میدارن ولی ام هلبجارتن بکن حالا کم ازاکی کی دیگره دو 2009 دا هلبجارتن چه بو ما شهرداریان آمده سدی 66 مستند دو 2004 دا جاردا اردوغان شهرداریان آمده خواست مافی ویه هلبجارتنه مافی همو کسیه هلبجارتن نامزد اقدار بخینه او بچه هلبجارتنه باجارن آمده جاردا HDP جاردا BDP شهرداری بستن سه هلبجارتن هندا کر یا کم بجن تقص بدارین زوره به ظلمه نه شهرداریان آمده هر واحد نودو دو شهرداری دسته اردوغان دایی دسته پارتی اردوغان دایی ناوه ویا نه دموکراسی نه ممکنه که مرف کار بجی ویرا بجی دموکراسی هر واحد از چند همینات بورا پارو بکم که ایدی اف روشا بر بکووا بجی ایدی هاتی ور آستکی که Selahattin Demirtaş Figen Yüksekdağ Hevseroken HDP o namzetin serokomari yek sucevan heya yek sucevan de hevzatine ki da gotun ko emeteneken serok lidiji politika bir deketin jiber hatırı ko muhalefeteki ve çibke parlamenter le Fransa çe dikin gelo, le Almanya çe dikin parlamenter? Parle. Konuşmak, eleştirmek. Muhalefet, rehne. Hemmu parlamenterin men niyedan nadızından dayı. Hemmu jbo xatirê ku xeber dana, jbo xatirê ku rehne kirine. Jbo xatirê ku em dibêjin ku politika te Erdoğan ya Başure Kurdistan ya Kerkuk politika çevk bu, dijminantiya Kurda bu. Ev de biz demek ki em terörist. Em dibêjin ku politika te ya dagirkerina Afrinê dijminantiya Kurdayê, dijminantiya mirovahiyê, şîrîgatiya te ya bi Daeş ra, bi El-Qaide ra, bi El-Nusra ra, dijminantiya mirovahiyê, evî meke em dibin terörist. ام آشتیه دخوازن، ام سلحه دخوازن، ام دبیجن برای شهر نبره، برای عسکر نبرن، برای پلیس نبرن، برای گریلا نبره، برای پشمرگه نبره، برای تو کس نبره. ام دبن تروریست، ام دبن برای مرنو کشتن چه نبره، ام دبن تروریست. او داره به دزاره شریعتی دکه و ترا چکادشینه ج فوندامنتالیستارا. او دبن ولاد پاریس. ورد پارزی بمرنو کشتنه و گریدای به او رژیم نه رژیم دموکراسی او رژیم کی دنیی براستی جنها کو گواک مروف لوی چند مهد نره حیا نها نه پارلمانترین نه ج پارلمانتری هاتن خستن یک جهلا گلوا وره هلبجارتن ancak gel bir karbıcı. Biz bu hılbıcatını hatın, o bu hılbıcatını çundun. Em dibêjin ku seçimle gelen seçimle gitsin. Em bu hılbıcatını hatını, em bu hılbıcatını biçin. Tücü bu hılbıcatını hatı, tücü bu hılbıcatını biçin. Ev dibêje ez bu hılbıcatını hatımı, ez tüccarını açım. Dibêje ez tüccarını açım. Gelo ev demokrasi ev çiye?
بنرن چوندنا آفرینه ها چوندنا آفرینی لسر تویتری ها او کسی که رخنه دکن دوشن که چوندنا آفرینه تشتکی چوک 600 کس هاتم بچاف کردن نهشتن که داخویانه که چاپه منی وردایی حیانه ها ادکارم بجم چلو نه حب نخوشخانه هاتن گرتن هاتن قفلاندن 2271 سازین پروردی هاتن گرتن حیانها 147 فاندیشن وقف هاتن گرتن حیانها 1427 حفت کومل هاتن گرتن حیانها 15 حب زانینگین تایبت هاتن گرتن 12 حب سندقه هاتن گرتن 148 حب رادیو تلویزیون روزنامه هاتن کفلاندن نها لترکیه لباکوری کردستان بدهان رادیو و تلویزیون و روزنامه وین ین کردی هبون دناوینا دو سالاتا خیتری TRT 6 تو تلویزیون نما TRT 6 به زمان کردی دجمناتی کردادک به زمان کرمانجی به زمان زازاکی به زمان کامبیژن سورانی هم دجمناتیا باشور دکه هم دجمنن روجاوا دو هم دجمن کرد دکه در هم دجمناتیا ویدک خلاصه اماتن ور استکی اماتن ور استکی بخاده نل روجاوا ها نل باشور نل محابات نل چینی نل کرمانشاهی کو درفتکی چه ببه خدا درفتکی چه بکه ببجه و امریکی جو کردرا وکر کرد و هرن هیوه یا جی و هرن جوپیتری و هرن مارسی و شکر دولتی که آوا بکن ستاتوی که آوا بکن بخاده و اردوغان وجه از قبول نکن و AKP از قبول نکن اف کردا چه خرابی بوکر کردا چه خرابی بوکر بنرم از قدیم ما مسته از خلاص کن کردا لموسول كردا لكركوك كردا لشنغا كردا لافرين بارباريزما دايشه دا سكناندن كردا نتني خاكا خو پاراست كردا رومتا مرووايه پاراست گلو او بيدنگيا كو ظلما كو لكركوك هات او مكافات بوجبانا كردا قالوا او بيدنگيا كل افرين نابكتي او مكافات جبونا بردلي كردا دا انفيا جواب نافك امش فارا بجن چه دكا ورن امش فدو صافي بكن از باش اشكرت بجما پشتي كو دايش تيكچو دايش چو دايش ضعيف بو دايش قلش بو آزس جرابلوس هات داگر کرد اونها افرین داگر کرد هرم جبانا حزب فوندامنتالیستین آوا کرد اف چوندونا انقره کو داگر کردنا سوریه ین همجم بشا کردا تی وی معنی کو پرسکری و کریزا کبرس چیه و چاوه پیش روزه و کریزا کو واکنو بخورادی آرمانش چیه آرمانج دولتکی سنی کوکلا فوندامنتالیست جهادیست کل روجاتا ناوین ور آوا کرن او دولتا وی ببه چه؟ ببه تالوکه تهدید جبونا همو نرخین مروایی یک چاره سریکی لازم که ناسنامه کرد زمانه کرد ستاتیان کرد لروجاتا ناوین بیتا ناس کرن که اف بیتا ناس کرن ولی ترکیه دموکراسی پیکوه و ترکیه جه دیکتاتوریزمی جه فوندامنتالیزمی بزفر سرخط دموکراسی و ایران جه بزفر سرخط دموکراسی و روجاوا جی سوری جی هر وها بغداد جی بزفر سرخط دموکراسی جبونا وی یکی بانگا ما اوه که ام گش به هوا دورا پیشی خویی لمافن کردا مافن وی خوزایی
دربکەون ئەو ئەم دەنگی وین ئاشتیە دەنگی وین براتیە و دەستدرێژکردنە ویاش بۆنە براتیە ئەم لە هەوایە نەهێلن ئەم کووردا مافێ کووردا و هشمەندیە دەموکراسیە ئەم نەکن قوربانên firotina tank û teyara tank û helîkoptera gelo wê tank Patriot S-400 parastine an demokrasî hişmendiya demokrasiyê parastin kin ji bipirsin çeka herî mezin ya parastinê hişmendiya demokrasiyê fikr û ramana demokrasiyê ji bo xatirê ku hişmendî û fikr û ramana demokrasiyê li rojhilata navîn şîn bibe kok berde lazim ku Kurd karibin azad bişin azadiya Kurda jî bi du tiştî vegirê dayî yek jê îttifaka Kurdayî çi li Başûr çi li Bakur çi li Rojava çi li Rojhilat îttifaka Kurdayî ya dudiya jî ez nebêjim belkî pirs me re were ez bersîvê di persîva pirsê re dipêjim zor